Baba Mwenyezi Mungu, ufanye ishara kubwa. Et donne la sombre de visa for. Turakwiyegereje Mungu. Kugira ngo ubuntu bwawe uja bukora ibikomeye. Buze ugenderera imiti. Imbaraga zawe. Umuco wawe. Habari twe Yesu. Izina ryawe ari ryo rihagijwe. Sandi ku muco wawe umuritse. Hari hacuzumije. Umuco wawe ugakishije. Umuco wawe ukamurikira buri muntu wese. Izina rya Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini Yesu. Amen. Amen. Tutange haleluya niturangiza twinjire mu isomo. Turaza kureba umuntu witeguye adufashe dusome. Tuzamura amaboko. Haleluya. Amen. Haleluya. Wango dushima Imana iduhaye igitondo ciza. Abantu bose babashe wabwiza imbaraga. Tibemerera impamvu baraza. Imana ibahe umugisha. Amen. Semene amen. Nigeze mpishurirwa mu itandukaniro y'umunyembaraga n'umunyantegeke. Ikintu kimwe tuvuge ngo yeme. Amen. Nahawe ngo umwe agira impamvu zimutera gukora ibyo. Undi nawe wakagira impamvu zimutera kutabikora. Iyo umuntu agira impamvu nyinshi zimutera kudakora icy'Imana, nubango ni umusaruro w'integeke. Mugire ngo amen. Umunyembaraga nawe nubango azabura impamvu nimwe. Azaca muri circumstance abandi batonemera. Abandi bamubwira ngo ya kavuga ndake iwe ndampamvu agira. Ariko izakumenyesha umuzayifu mukuru afite igikapo kinini cyane cuzuye impamvu. Cyo mubwira cyose yokora amakayibona. Ngo none se ngogera ngo none se ngo nyine ngo nyine ngo byabaye gukena ye kubera iki vuga ngo afite impamvu. Ariko n'umusaruro w'integeke katuzirukana. Kongere amen. Hallelujah. Joyce yaranditse aravuga ngo hari abantu ngo mu buzima bwabo ngo bazabitwaza ngo agakapo k'impamvu. Nuba ngo ikintu cyose umubwiye azakoramo kazana impamvu. Kandi Yesu nimugire ngo amen. Abantu bose bazanye impamvu yarabasezereye arabareka. Usoma Bibiliya uzasoma umugani Yesu yaciye umuntu wacuje ubukwe agatumira abantu. Umwe agira impamvu aravuga ngo yari yagiye kwigisha ngo ibimasa byiwe ngo guhinga. Yewe wewe watumye ugahabwa invitation ikabigiza ukwezi wawe umunsi w'ubukwe no munsi wo gutoza ibimasa. Vuga ngo yari afite impamvu. Impamvu zarandangaje. Nimugire ngo amen. Undi nawe ngo bari bamutumiye nimba yarabomboye nimba nawe uzarahuranye kuko yaravye ngo afite umugeni. None umunsi umwe ntiwo musigukaja kubukwe ukagaruka nuko nawe ngo abone iyo mpamvu arareka. Nimugire ngo haleluya. Wagatatu nawaza nindi ariko kizakindangaza. Nimugire ngo amen. Yes abaravuga kuko abo bagize impamvu mubareke. Baravuga ngo nimwinjira hamwe ibarabara. Yego. Mureba abantu badafite impamvu. Tuvuge ngo amen. Muhamagare gusa kwibarabara ngo bamabagarara ngo barakumanya ngo inzu y'ubukwe iruzura. Abatumigwa bagize impamvu. Uwo ni umugani. Nimugire ngo amen. Wamenyeshaga abantu Imana ishaka kugira neza, Imana ishaka gukiza ariko iteka yigize ngo bagire banga babewe impamvu bafite. Yewe nigiza gituma ukora ibyo bintu ngo none nyine ngo uzi ko abantu bafite n'impamvu bakora ibyaha.
Shakumaza tiyemere ko ari n'intege nke, tiyemere ko akakubwira ngo nyine ngo nawe ngurabibona ngo se none ngo nyine ngo nawe ufite umubiri vuga ngo iyo simpamvu kuko ibihumbi bigukikije Imana nawe ibintu bitatu amakuru nayahe kana mu ijuru aje muzamura amaboko haleluya tuvuge ngo amen nawe ngo aba nabihawe ngo nabaki ngo nabashinja cyaha ngo batatu tuzobona mu ijuru tuvuge ngo amen kambanzu uyu naringezeho uwa mbere ngo n'umurongo ngo w'abantu benshi ngo banyuze mu kigeragezo cyagutsinze ngo baragitsinda ngo abo ngabo ngo n'ibimana izazana ngo kuko uziko mu ijuru abantu bazogira impamvu ngo abantu bazoza bazana impamvu naho ngo ariko batindore ndora abahamya kirya neza si ubupfakazi wavuga wapfaka ufite imyaka 30 uyu yapfaka afite 18 nguyu yabaye muziranenge ageza kugupfa none kuravuga gute murebe bama batonda umurongo ana ni uzoburi imbere niko ntekereje haleluya n'urugero ntanze nimugire ngo amen bama batonda ikirongo nubareba wamugira isoni uvuge ngo ndatsinzwe nimugire ngo amen umushinja cyaha wa kabiri Imana ngo izabifita iruhande nayishuriwe ngo ni moyo wako uvuga ngo ndiyetemwe ngo umutima uzaza kubwira ngo nukuri wa munsi warugiye gukora guke naje narakubujije tuzi ko nakubwiye sindabona ko ari bibi wama wanga uvuga ngo ufite impamvu zawe umutima wawe nawe uzahagarara ngo undi mugabo ukubwire ngo aho uri ngahe sinakubwiye muzamura amaboko ndangiye haleluya kongera amen haleluya very meta soneda trubadis kolomanda tuatatu shinja chawa gatatu nishi tuvuge ngo amen mani zavuga ngo nukuri ibi bintu Semahoro yarabyigishije yigishije iminsi 3 ndetse iki kintu yakigarutse ndetse wari kucumva ariko tiwemeye nimugire ngo amen umehubiriwa sana kwa njia mbalimbali kwa njia za maredio kwa njia za makaseti utamula umunani wewe injili ya kuisikia utamula umunani ushuda kupata utamula umunani wewe haleluya mama wa amen haleluya nuko mugire ngo amen ndashaka cyane abavuga butumwa bakubwiye Yesu Abrahamu namutunzi yigeze amuhamagara aramubwira ati ariko wa mugabo ngirira neza jewe nyine byaje byarangiye ariko tuma hari bene data batanu ubantumireho haramubwira ngo hari indumwa n'abantu zini batazumvira ngo nubwo manuka umuntu uvuye mu ijuru ngo ntibazumva amen haleluya nono katwisubire mu iteme y'abagore imugire ngo haleluya ariko no munsi mu gitondo turaganira ku burezi turaganira kuki burezi umugore mwiza agomba kugira ijambo nziza siko biteye umugore mwiza agomba kugira urugo rwiza kubera iyo mpamvu rero no munsi nawe turaganira ko nuva umwuka wo kuganira ukunda ibiganiro se okay bwaraho ngaho turahuza tugomba tuganire rero turaganira hejuru y'uburezi inshingano zanyu ababyeyi ariko cyane tutasititiza kwa wanawake mke mwema kwa sababu nyinyi
nimwe mwaduhamagaye mu yandi makuru nimugire ngo amen mwe dutinda kuruta abandi se twasomye ntabwo twasomye ngaho umuntu udufasha turasoma ibyanditswe 3 imara ndagenda vuba intaza gufatwa ukundi kuntu ndabasigira igihe tuvuge ngo amen gusa nifatwa ntabwo nzoba nabeshe soma igitabo cy'Abaefeso Abaefeso 6 gutangiriraho dusomere twumve Abaefeso 6 gutangiriraho Bibiliya yavuze ngo bana mujye mwumvira ababyeyi banyu mu mwami wacu kuko byose bibakwiriye amen komeza wubahe so na nyoko iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano komeza kugira ngo ubone amahoro uramire mu isi namwe base ntimugasharirire abana banyu ahubwo mubabarire mubahana mubigisha iby'umwami wacu subiramo umurongo namwe base ntimugasharirire abana banyu ahubwo mubarere mubarere kubahana mubigisha iby'umwami wacu amen mubigisha iby'umwami wacu amen ndaza gusubiramo buri kinyarwanda gusoma ndebe dusome imigani 31 gutangiriraho dusome mu izina rya Yesu amagambo y'umwami Lemuweli n'ubuhanuzi nyina yamwigishije mwana wanje ndakubwira iki ese nkubwira iki mwana wanje nibyariye ko ari wowe nahigiye ntugahe abagore intege zawe n'ubugingo bwawe kuko ari cyo kigusha abantu semeni amen kandi nshaka ndekera twongere dusome aho imigani duhere kuri 26 some mu izina rya Yesu yavuze ngo abumbuza akanwa k'ubwenge kandi itegeko ry'ururimi rwe riva ku rukundo amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubuti abana be barahaguruka bakamwita munyamugisha umugabo we nawe aramushima ati abagore benshi bagenza neza ariko wewe urabarusha bose amen twese tuvuge ngo amen amen twongere amen amen twongere amen haleluya muri hano mwese yego sawa katuganire rero tube turekeye ibyanditswe tuganire mbere yo kuganira hejuru y'ubu burezi bw'ababyeyi babiri twasomye aho bavuze ngo namwe base murera abana banyu mubigisha mubatoza by'umwami wacu Yesu tuvuge ngo amen ahangaha naho batweretse umugore ngo ni nyina wa Lemuweli ngo aramwigisha niwe ari kubabwira ngo mwana wanje nkubwire iki
mwana wanje ko ari wowe nahigiye nkwigishe gute tuvuge ngo haleluya. Amen. Yamwigishije amagambo agera nko kuri abiri. Cyambere yamubwiye kwirinda ubusambanyi, kuko yaramubwiye ngo mwana wanje uzirinde intege z'abagore, ngo icyo nico cagize gute ngo cagushije abami bazabagwa kubera abagore. Mwana wanje kindi yamubwiye cya kabiri, yamubuje kuzamwa inzoga. Aramubwira ngo numwe inzoga tuzomenya gucira abantu imanza kandi wabaye umuyobozi. None ga mwana wanje uzumva ndakubwira gute, ndakubwira inama. Iryo ni isomo ryatanzwe na nyina. Mugire ngo haleluya. Amen. Bivuga ngo nashakaga kubemeza ko ababyeyi b'abagore, ababyeyi b'abagabo bose n'abarimu nibo batica, nibo batoza babana. Mugire ngo amen. Amen. Twongere amen. Amen. Twongere amen. Hallelujah. Ariko mbere ya byose nashatse ngo tubanze tureparike ikintu number 1. Nono sinzi iyi introduction nimba isoma ari gutwungo nize pedagogie, ariko hari umunsi umwuka nza numva bijanye guke. Cyakora umukobwa umwe yigeze avuga ijambo riransetsa. Aravuga ngo isomo nubwo ryigisha aba sinzi ukuntu yabyise ko mu kajagari simbamenye ukuntu yagise ngo nturishire ku murongo ntukurikize topic ukabyigisha ngo mukavuyo ngo nabyo byokisa. Nimugire ngo amen. Kandi magambo tukora icyo baza bita structure isomo introduction nubwo utangira muri development cyangwa kuri conclusion cyangwa ukamayigisha ntugire topic ugasa n'umuntu wabuze topic ariko ugapfa kubwiriza ngo nabyo byokisa. Aho ngaho numvishe yarashatse gukubita mu mutwe abantu batwaye systeme bata ibyigwa. Nimugire ngo amen. Amen. Akita kuri structure kuruta kwita kucagiye kugira gute kubwira abantu babone ko babitwaye neza. Naho nje nishaka ndatangirira kuri application kandi abandi bazabatangira application isomo riba ryararangiye. Nimugire ngo haleluya. Amen. Annonce decision ibikireka ndeke pedagogie. Nimuvuge ngo amen. Amen. Cyo nari ngiye kuvuga mbere yo kugira ngo twigishe ko mu babarimu turabanza twemezanye ikintu kimwe. Nitutacyemezanye ubwarimu n'ubundi bwanyu buraba bufite ibirimbo cyangwa si icyo bita si ibirimbo si byo zasitaraho. Hazoba harimo zoroba, hazoba hari ubwarimu bwanyu buzaba bufite intambara. Batubwiye ko umugore abaye umwarimu, barasuye batubwiye ko umugabo nawe abaye iki umwarimu, kandi abo barimu bombi n'abarimu b'abanyeshuri bamwe. Hari ibintu na ishuri byasegeje cyane tuvuge ngo amen. Nawe ngo umugabo ngo ni professeur ordinaire. Se nuko ngo bazamwita Yego. ujye uzugenda kubita nko kwisaha imwe akabaragira. Yego. Donc umugabo nasanze ari umwarimu uzi utanga isomo yamara gutanga akagenda. None ndangize mpabwa umugore ka maîtresse, ndetse ngo maîtresse wo muri nasari no muri P1 niko baza bavuga ino tuvuge ngo amen. Ariyo gardienne n'iki kindi na premiere cyangwa se mu wa mbere. Sangiwe azatanga isomo akarevize agakora application nuvango we nazazi kandi niwo mwarimu ugoye kandi nawe ugowe. Nimugire ngo amen. Ariko professeur ordinaire azahembwa menshi kandi uzugira ngo karakina. Nimugire ngo amen. Azashika gusaba kamukurikira nabe na explication nuko amagenda ntazahita ko banandika isoma kabararangije akazinga ibitabo akagenda. Nimugire ngo amen. Ariko nubwo abo barimu babiri basa n'abatandukanye cyane, nashatse kubabwira ngo ubuzima bwabo bugomba kuba ari complémentaire. Complémentarité nukuvuga ngo bagomba kuba buzuzanya.
mwabyumvise Amen. bagomba kuba bagira gute buzuzanya. Ubundi icyo bita uburinganire ni ikinyoma mu isi, ikinyoma c'isi, tuvuge ngo eme, kubera ko ntaho byanditse muri Bibiliya. Nubwo mugiye kubabara murakara ariko musige mbabwiye ukuri, nimugire ngo eme. Amen. Murakara ariko musigarane ukuri. Kubasigira ikinyoma kibaryoheye n'ukuri gusharira niki cyiza. Ukuri gusharira. Ariko gusharira niko biba bigenze. Ubundi uburinganire ni ikinyoma kubizera, kubera ko strictire irahari, si ibintu turema, si n'ibyo dutekereza, si n'amawazo yacu, tuvuge ngo eme. Amen. Inandikwa ni nako biteye mugabo, niyo unabihinduranyije burya ntiwabimenya, ariko ubuteje umwengeri mu nyanja. Mugire ngo haleluya. Amen. Ikugi inyanja yagize nk'umuhengeri, ibibazo biba byabaye. Nimugire ngo amen. Amen. Ko Bibiliya bivuga, iravuga ngo umugabo ni umutwe w'iki? Habe namwe nuko nyine muzamugenda hamwe mukazamuka kandi mukagira, ariko namwe mitima yanyu zibibahamye. Uzarebe arakantu kamwe nibajije gusa ndakabuzaho buke, tuvuge ngo eme. Amen. Uzarebe abagore benshi, simvuze ko ari bose ariko ni benshi, umwana azagira ajya akamubwira ati ndabwira aho kurabwira iki se kandi uhari, menya ko uwawuja kurega kwa komanda niwe mukuru. Ibso. Nimugire ngo eme. Amen. Kuramubwira iki ngo urabwira se? Yego urabwira se nyanyine. Kujya ni nkaho babivuze neza ariko ugasoka byirengagiza mu kanya gato, kanga kandi ukabakomanda. kandi ari wowe watanze woda ko eshero zirari, intebe zirari. Intebe ni ikintu kiri strictire, gifite ordre, kirahari. Nimugire ngo Amen. Bibiri ifite uko yabyise, yavuze ngo umwe ni umutwe w'urugo, undi ramwita ngo ni umufasha, tuvuge ngo eme. Kandi abo bantu bose barakomeye. Natekereje umugore mu bintu bibiri, umufasha mutekereza nka conseiller, umujanama mukuru w'umuntu, kugenda nkaho umuyoboye, ariko kandi iya muyobora ntaza mutegeka. Nico nico. Ubundi umugore ni umuyobozi w'umugabo ariko indirectement. Iyo aje directement vuga ngo ababisenye ngo yayi ngo ntugira guke mw'izina rya Yesu. Good, ubaye komanda. Kanitangira haleluya. Hey, haleluya. Tuvuge ngo Amen. Umushanama mukuru w'umuntu ni umuyobora, ariko amuyobora nk'umuhinama. Yego, je nari natekereje ngo wokora guke, si wowe ugiye gukora. Yego, niwe. None ko nariko numva, none woretse ukagira, niko kubanga utegereje ico bita decision determinative, haracyasigaye ijambo ikashe kwemerwa cyangwa bikanga. Ariko iyo bibyanze nguragira guke ngo nutagira kujya ubukoroza inzu, nimugire ngo eme. Amen. Nubwo yo kwemera akari kukabikora, vuga ngo ariko si salama. Si salama. Umeleta zoroba nyumbani. Kandi ayindi mpamvu yabiteye, wicaye ku ntebe itari yande, tari yawe. Ntebe zirahari, tuvuge ngo eme. Amen. Ntebe zirahari, umwe agomba kwicara kuyi undi akicara kuyi, amahoro yarangiza akaba. Haleluya. Amen. Twongere haleluya. Hallelujah. Sikujyo jambo mashe kubyumva. Cyane. Nuko ubundi Bibiliya ikintu yagaragaje gitagaragaza ubwuzuzanye utari mwandi mashaka n'ibindi bintu, kuko yagiye itegeka ikavuga ngo umugabo ngo akunda umugore cyane, ikavuga ngo umugore nawe ngo amugandukire cyane. Umutima ukambaza ngo ese ukunda cyane ari cyo yo gusabuka kimwe mugifite ntibikunda. Aho uwo wuba cyane nawe ari kibi yo gukorera kandi umuba nuvango zose ngasanga ijuru ryo ryari ryarateguye ikibanza cy'ibyishimo n'amahoro n'umunezero n'ibintu byiza birenze uko ubutekereza. Nimugire ngo eme. Amen. Turangize twebwe duhita tubihindura Charles de Comba, duhita tubihindura ikibuga
cy'imigwano tuwagira ahantu h'ingwano gusa yewe ahangaha h'ingwano naho umunezero n'amahoro n'ibyishimo agatoya twe turahazana za grenade na za mine nimubwire ngo yeme umuntu yagira ngo cyakumva ibomba riraturitse yewe kuraturitse ibomba mu nzu nimubwire ngo yeme amen haleluya n'amakuru sinzi uzamura amaboko haleluya kongere haleluya kongere haleluya nukwanga ubwuzuzanye rero gukunda umuntu cyane ukagera ku rwego mwitangira ngo ukanamufira none uwo niki kindi yababuze nubanga uhari byose biba bigize gute bihari kuko nawe tuvuge ngo amen aravuga ngo kandi tububahe ngo nkabaraganwa natwe ubugingo cyane ndagakuvuga ngiki kugira ngo nije mu isomo nyirizina nimugire ngo amen twongere amen navuze ngo ababarimu bakora ico bita complementarité baruzuzanya ikibazo nasanze kiri mu mago kandi cyatumye haba ibibazo bitangaje amasomo ananirwa gufata ugasanga urugo nta murongo rugira ni ikintu cyitwa kutagira gute kutuzuzanya kandi kutuzuzanya kwande kwawe nawe ko mvuze nde nande kwawe wa mugabo we nawe wa mugore tegera ni gute umwe avuga ikintu undi akavuga ikindi ni gute umwe abwira umwana ngo ntukongere kugira gute undi akamubwira ngo se bitwaye iki icyo none uko yarafatike abarimu babiri kandi bombi yemerewe gutega iki amatwi none umwe amubwiye iki undi agize gute arabu wande ngani mu muce mu mwe atwara igice kimwe ndikindi kimwe kizacumvira aha ikindi cumvire aha cyo nico bita kajagari ku rugo yego mwana ugire guke bamwihore aho gute ngo umeleta zoroba wazanye wateje umwengeri umwengeri uko wabaye mu nyanja ubwato bwenda kugira gute ubwato bugiye kurengerwa ikibazo cyakomeye nimuzamura amaboko haleluya twongere haleluya twongere haleluya icyo kibazo nicyo mpamvu ngo tubaze tugikemura kitarakemuka nukuvuga ngo enseignement reso iki isomo listen ese ni listen ni lesson nisiza mifuko ndagerageje nimugire ngo amen umugore umwe ngo yafashe ingobyi umwana aratwagwa ngo aravuga ngo n'ahandi nari inkuba ngo ahurukanye ingobyi none naje uko sinaringaragaje icyongereza nimugire ngo amen noneho rero icyo kibazo kitarakemuka sanga buri gihe hari ingorane yego wa mwana we singongere kubona wambara ku kantu kucyo niki ngo suzuke nango yambara nko mu rurambo nguko save minembwe none ukwagire gute ngamubwire araba mu minembwe araba umuzungu araba umunyakenya ngamubwire uwo mwana ngira mugenzi wangu sichanganyikishe watoto kubera iki mureka atega ugutwi amenye nawe amenye nibura kandi igitangaza nimugire ngo amen abana n'abarimu beza n'abanafuzi beza cyane ariko bazabura abarimu
sanga ngo kugira ngo isomo ribe ryiza kandi rifashe kandi rifite ubwiza n'imbaraga. Nimugire ngo amen. Nuko umugabo yasiga professeur ordinaire, tuvuge ngo amen. Nuko yasiga atanze isomo yarangiza urya tica uzukurikirana ibintu byose, tuvuge ngo amen. Akarikurikirana atariko iso ntabwo yasakubwiye gucya kandi bazuza bakukubita barakubwiye tukazugira gucya ariko ndi mukono wawe nukuvuga ngo isomo karicengeza rikagira gute rikishira umwana umutima ukamuhamiriza ngo ibi nkora ntabwo ari byo, tuvuge ngo amen. Ise nimba yarivuza ashaririye cyane ukaza kuryitsa we wuzuye urukundo, twavuze ngo umugore mwiza arangwa n'umutima w'iki urukundo, kamubwira ati rero ntuzoze utuma gukubita wa muzinti yakubwiye kandi si wowe wasurukagira we. None rero je ndakubwira inama tukongere kugira guke uzugira guke isomo riza rigenda rikikana agaciro n'imbaraga n'ubwiza bwayo. Ariko umwe avuga iki undi avuga iki yewe bitawezeka, none we aratora iki? Haleluya, amen. Twongere haleluya. Haleluya. Habe n'umugabo nubwo namwise professeur nyuze ukubita akagenda, tuvuge ngo amen. Mu masomo nyina yatanze ikintu kigomba kwirindwa kurusha ibindi, nimugire ngo amen. Gusa icyo mutumvikanaho muzoza mubanza mugike muri ririya hirya iriya aho baza bita muri wikoro mu mwiherero, tuvuge ngo amen. Ni mu mwiherero w'amasomo mutumvikanaho mukabanza mukakemura mukayahike umurongo ryamara rikaza ari rimwe, nimugire ngo amen. Hazaba n'igihe abana bamaze nko kuzamura nk'umugara ise yicaye nkaho akabona umwana ndahayumva kamati se sinagize ngo nyoko yakubwiye ngo uje ugira gucya none byagenze gute ko mbambona ura akavuga ngo rya jambo rya wa mukecuru ryaje gukomera ubwo umusaza ajyunzemo ijambo iri ntabwo ryoroshe, nimugire ngo amen. Umwana agahaguruka akavuga ati reka ngenda ndatsinda abashefu babiri bihuje, nimugire ngo amen. Akagenda akaja gukora ico bagize gute icyo bamutegetse. Habaye w'ico bitiki complementary kuzuzanya pana kubishana contradiction gute umwe po iyo ni isoko ni inzu aho umurongo wabo bana nuwuhe imico yabo irabihiye. Ubundi tuvuge ngo amen. Anjemo umugani w'icyongereza ariko ndawuyobewe nawe uyobewe pi, ariko bavuga ngo nimba ari father son as mwana ni ise ni mwana rekene benuko. Uzico narishaka gusobanura kuko wibuke ko urugero kera bakija kurambagiza niko abanyarwanda bazabivuga, twagavuga ngo nukuja gukwa cyangwa kubaza, tuvuge ngo amen. Umukobwa waruzi ko kenshi wagiraga ngo bagiye guka umuryango, tuvuge ngo amen. Bakavuga ngo se kwa naka ngo bateye gute, nukuvuga ngo imico yiwabo akaba ariyo baje kugira gute gushaka. Uko ari abana bamwe bashobora kuburira abagabo abakobwa nibo baza gushaka, tuvuge ngo amen. Ndazaje gushaka bazashakwa, nimugire ngo amen. Kubera imico y'ababyaga atuwo kwande kubera kavuze ngo kwande nukuvuga ngo icyo yanze nuko azi ko imico y'umwana ari imico yiki y'umubyeyi. Hano magambo nzambasetse ngabwira ngo abazi ko agiye gushaka nk'agace ka nyina ngo abazi nyina akabati dore ugiye kuzana mu nzu nuriya, nimugire ngo amen. Kuko azi ko imico ye byanga bikuzi igomba kuba isa n'iki niyo umwana we.
naje ngere mu masomo bigaragaza neza. Nimugire ngo haleluya. Amen. Twongere haleluya. Amen. Oh, Kantange haleluya gira nihute mu isomo. Mbonye ntinze. Zamura amaboko. Hey! Haleluya! Haleluya! Twongere haleluya. Amen. Kwango nanditse amapointa agera nko kuri 3. Irindi risa n'irya 4 ni nka nota ben. Nimugire ngo Amen. kandi rimwe ushobora kugira A na B. Namara nkaba ndarangije. Nagiye mbishurirwa mu mazina. Tuvuge ngo Amen. mbishurirwa mu mazina. Ukuvuga ngo iki gice nimba ari cyo niti cyambere tuvuye kuca abavyeyi bonyine. Yego. Ico tugishize yari twizere ko cakemutse. Mbacanze ukemukaga rero ngo ni urubanza tuzajana muri nande. Muri kote tukasha kumva iyo ko ruzacibwa. Nimugire ngo haleluya. Amen. Ariko ngeze ku isomo. Isomo point ya mbere nayise ngo ni silent listen cyangwa se isomo Ibyo gucekekeba. siko nuguti ko naniwe. Nimugire ngo ni isomo ry'ikimeme. Tuvuge ngo ricecetse ritavuga. Tuvuge ngo Amen. Iryo niryo nise ngo ni somo ku. Isomo rikuru kandi risomo ndababwiza ukuri. Iri ngiri ni mukuru wa yose. Yesu yarivuzeho. Muzamura amako ntange haleluya. Haleluya. Twongere twongere Amen. Petero yabivuzeho. Nukuvuga ngo iri ni isomo rikomeye Bibiliya y'agaciro kurusha yandi. Wange ubikunde iri somo niryo mukuru wa yandi. Nimugire ngo Amen. Petero yaravuze ngo taco muvuze kandi n'abagore ari kwabwira. Tuvuge ngo Amen. Abangu ingeso zanyu uko mugenda ivyo muzamukora uko ngo ndaco muvuze. Nimugire ngo Amen. kandi tangare ko bivugira ku bagabo. Ngo bagabo ni babireba. Ngo nibamara ngo bama bahindukira bahimbaze so mu ijuru. Apana kumbwira ngo kizwe. Tuvuge ngo oya. Ni isomo ry'ikimeme. Ni isomo gusa kandi iryo somo ndababwiye ngo umwana aryemera kuruta andi masomo yose uzamuha. Nubwo usa nkaho wumva nkaho risa niridafite ingufu. Niryo somo rikomeye. Icyo utakose, icyo yabonye wanyu, icyo uzukora. Tuvuge ngo Amen. kizamwinjira mu mutwe kuruta icyo uhora umubwira buri munsi. Haleluya! Zamunda kubwira abantu ngababwira ngo uzarebe. Ndabaha ingero munsi. Tuvuge ngo Amen. Amen. sarengiza imyaka irenga 20 mu mujyi. Ariko nzangira ingero za ruguru bikamburira. Inaha ni mu kibura buzikisi. Nimugire ngo Amen. ngo ndashushira iraho uzura n'ingero zayo. Nimugire ngo Amen. keretse iyo ngeze mu rubyiruko niyo zamba mbabonera utugero twana. Ariko iyo mbambwira isomo risanzwe zambura ingero zino zana amanja mu ngoma. Nimugire ngo Amen. mara gushika neza ngazana amanumva ingero ko ziratibuka. Example. Nimugire ngo Amen. nari mbabwiye ngo ku rugero nk'umugore uza wimana imboga siko bimeze. Bagaza baza gusaka bati mama na tweze ku mboga bayi ngo mwana we ngo nukuri zashize ngo twazima ibishimbo twari twatetse byashize nijoro. Nimuvuge ngo Amen. umwana we iyo baje gusaba nyina ntiyamubwiye ngo uzoza wimana. Yego aza basubiza ngo imboga ngo zashize nijoro. Vuga ngo kujya nyina azavuga. Nimba nyina bazabaza kurahura umuriro reka mvuge kumbabura. Yarangiza akabwira ngo twongeye amakara kandi umwana abonye wacitse kare akana gakuta mu ijisho kaba kazi ngo nibwo bwenge. Iyo baje kurahura bazabwira ko bongeye iki kandi kana kakazanye natari yana duheje kumurira twongeye amakara. Vuga ngo ni nyina siwe wa mwana ntiyo bimenye gusa we
byarinjiye kandi byinjiye utabimubwiye tubamubwiye ngo azabivuga ariko azi ko ariko kuri azi ko ari nabwo bwenge kuko azi ubwenge nyine azakoresha kugira ngo adatanga umuriro azavuga ko yongeye iki amakara kandi uramutse uzubeje ikindi kinyoma nawe nico uvuga utagira ngo arazana ikindi gisha vuga ngo ndaca afite icyanyine muzabura amaboko dutangiye haleluya haleluya tuvuga ngo amen iryo ni isomo rero rikomeye nta muntu mwiza nubwo abana bawe bokunanira uri mwiza umenye ngo ubwiza bwawe buzobaderanje iyo bazoshika baruwe bavuge ngo ibi twagiyemo sinzi iyo twabikuye gusa zozayi avuge ngo ibi mama ndabyo yageze akora ibi papa ntiyageze abikora none je mana ni gute mese rizamuderanje rimukorogoshore rimuhindure rimuicyerekezo nimugire ngo yeme amen tukabaze ko umukobwa azogira ubuntu nimba nyina ndabwagira kandi tukabaze ko azobwira nimba nyina agira gute abugira kakagana icyongereza kandurije mana nimugire ngo amen twongere haleluya ngo nyina n'umwana nuko abasaza abanyamurenge n'ubagaza bavuga ngo imfizi y'intama zitega kasi gutega kasi imbaraga korona yo bivuga ngo bazabasa kandi gitangaza nta n'uwapfa kwizera ko batazasa nubwo ubu nyine sosiyete izayigisha tuvuge ngo yeme nubwo umwana ugenda akigira iriya hirya ariko wazamureba bagatinya hajye tuvuge ngo yeme kandi we yaraje yaragaye yaravuze ati iby'iwacu narabigaye none nizi ibindi nyamara nta kibazo ngifite bakabatoya iri iwanyu turahazi haragoye nimugire ngo haleluya nuko akabahuye n'ingorane nukuvuga ngo rero iki kintu kiragoye cyo gituma zambwira abantu ngo nimba ugira ubwenge ndabizi ko mufite ibyaha n'amafuta arenze ariko nimumbabarire muhanze mubikura imbere y'iki mubikura imbere y'abana mubikura imbere y'abana zambwira abantu ngo abe nubwo ko barakana k'imyaka 5 uri umugore winjiye mu cumba n'umugabo utarisi uko wowe wagize ngo nagapfa kazobigumana kugeza kageze imyaka 20 akako mama burya yinjiye yariya na wa mugabo uzi ko none mama yaruyu kandi tegereza imyaka ingahe 5 cyangwa 4 ibintu bizogenda bigaruka kabonye kera nicyo gituma ugira ubwenge mu mutwe usifanye dhambi mbele ya nini ya mtoto wako hayo manyanga yawe kazakwica ari kugendiriya wenyine uzapfe uje mu muriro ariko isomo ribi ni ugukora ikosa imbere y'iki y'umwana wawe bishobora kumuzanira ibintu bibiri ikintu cyambere ashobora kumenya ko ibyo bintu ari yujo nakamenyero ego ni ibisanzwe ntaco bitwaye mbese akaza bikora yumva afite assurance hari umugore umwe yazambwira ijambo umupfakazi arambwira ngo azananirwa ngo guhana ngo abana be kubera ko izaza aja kubahana nawe aziko habibamo ati intege nza ncika nuko zangira ngo mbahane kandi afite abasore n'inkumi zangira ngo mbahane mbigishe kumva ndananiwe ariko bitewe kuko mazwi imbaraga yuko naje izo mbanje kubabuza naje nzangira gute nzambikora none ukagira ngo ururimi gobwira umuntu ngureke iki kandi azabona ugikora akemera ko ari ukuri hazayumva ngo ari gupfa kuvuga ariko icyiza ni ukubikora ko yemera icyo ukora kuruta icyo umubwira siko mvuze ikinyamurenge cyiza twirukana umwuka w'amafuti haleluya haleluya karo farde nimugire ngo amen silent liso nukuvuga ngo iryo somo ricecetse ni isomo rikomeye ni isomo rikomeye nimugire ngo amen jirinde sasa fanya nini
gicunge bariko bazavuga gardevu kuvuga ngo wiyagaciro biroroshe cyane umwana iyo yicaye ku ntebe akagira ukuguru nk'uko isaza agira gute azakubwira kandi azamva afite confidence muri cyagiye cyane kuko azamva yabaye nka promoted nimugire ngo amen noneho yakoze ibyo azakora ubwo uyu mwana ngo kumwe itabi n'iribi azakubona uritumura ahubwo yatangiye kuri mwazamenya ko yabaye iki umugabo kuko se ni umugabo azagira gute azarimo none uramubwira ngo oya icyo ukora azi ko aricyo c'abagabo vuga ngo nawe nagikora rero azamenya ko yabaye umugabo savuga ngo nawe kameme maze kuba gasore gicunge sana ruvuga ngo rero ivyo mukora gomba kwikosora ubundi Yesu ari ijambo yavuze rikomeye Paulo yandikira abantu marabwira ngo se nguza wigisha abandi utagira gute utiyigisha kuvuga ngo ubwo buzima buragoye ni gute wigisha utagira gute utiyigisha uzatangara cyangwa isoni zigukora umwana wakubwiye ngo se wowe kuzi ukora guke ngayitekereza izo soni wowe kuzu ukora none so bintu uzaba ari bibi kandange haleluya mugire ngo amen twongere amen haleluya ingaruka ya kabiri nasanze kuri cyo kintu yego ingaruka ya kabiri ushobora gutuma umwana wawe akuzinukwa nimba icyo ukora atagihawe ngo ari kawaida akagihabwa ko ari kibi yego umutima we n'ubugingo bwe n'ubwenge bwo kwanga wari ukaza bibaza si umwana nta bazima afite mu mutwe nibyo ukora atemeye arabyanga bituma kwangana nabyo sibyo nabyo birashoboka umwana agaye icyo ukora kumva arakigaye agaya nabi nimugire ngo haleluya amen agaya gatatolerasi we si mukuru ngo aravuga ngo birashoboka agaya nabi kanamuvuna mu mutwe we kamuvuna cyane sase kose ingaruka yo siko turacyari kumwe yego kandange raje kuchaka kabiri haleluya ongera etala amen ikintu cya kabiri ryo somo kuri guhagararirwa n'abagabo n'abagore bose mwenendo wako Yesu yaravuze ngo nibabona imirimo yanyu myiza batere guhimbaza so mu ijuru ico cyonyine cya kabiri ko nanje imbari mucanganye kwintu ndagihawe tuvuge ngo amen cya kabiri nagihawe mu Giswahili kiravuga ngo ni mwalimu usiyechoka ni mwalimu mvumilivu nimugire ngo amen mwe mwandike mu Kinyamurenge kubera ko muzamuhindura nyine unazabwa iterme nziza ngitangira kumva abahungu bavuga igifaransa bagaza bakivuga mu ikanisa ngatana kwazitse bazatwibona kubera iki vuga ngo kwibona ariko maze kwinjira mu mwuka tuvuge ngo amen sinamenya nawe ko zabikora mu mwuka uziko mu mwuka uzabwa ikintu mu mvugo itari yayo ukandi wagerageza kuja mu yanyu ukazamva nta buryohe bukirimo none ukazamva hari indi mvugo ikuje ikamimera neza mu mutima ukazamva nibura usobanura ariko usobanura wabanje kuvuga yamvuga kuko niyayumvikana mu bwenge bwawe none ga tuvuga abameze nkaje bwira mugenzi wangu sikwazike tugakwazike muzamugira urukundo mutuze mwumve ko ari ibintu bisanzwe izi ndimi umuzungu nika kujya naje zamenya Ikinyamurenge none ko azamenya Icyongereza ko asari icyandusha murusha Ikinyamurenge nakandushike kizungu twese ni kimwe imvugo ni imvugo
uyu mwarimu w'umuvumirivu cyangwa utaruha abagore siko munteze amatwi Yego. uzamura amaboko ndebe ko turi kumwe tuvuge ngo Hallelujah. uyu mwarimu nasanze abantu benshi baraburetse ubwarimu nabwise ngo nugucaha ngo bila kukoma nimugire ngo eme Amen. gucaha utaruha nasanze hari abantu bazaba azantangaza ngashika nkibaza uyu muntu ameze gute umwana araha mu muryango akamata ukundi urututsi be na rujya rungana nka guke ukamubona nyina karaseka mu ntebe ntukibaze se uyu afite ubwenge umwana agakora agakosa ukamubona ari aho ni amahoro agakora kandi ni gute watakaje inshingano byarangiye uzi ko kanihute nze kubigisha no kwigisha abana ibindi birenze icyo nimubwira ngo haleluya umwana agomba gutukana ugahita umubwira ngo kana uko ukuvuze gute wabaye umupagani kuratukana wamara ukarekeraho vuga ngo yagize gute mucashe yagira gucyatera undi buye yo kuraterana amabuye urabizi ko komere yo watekereje gute ukarekeraho tuvuge ngo eme Amen. yavuga ikintu ukabura gikubise kandi none umwana w'imyaka 3 ukoze kugira ngo yoba byumvise ngo arahita bireka nyuma y'iminota 5 azagira gute ariko ugasuruka agira gute ukamubwira mu mutwe we akamenya ngo iri ni ikosa kugeza ku rwego ubwenge bwe buzahabwa imbaraga zo kubimanaginga kuko ikosa azaba yaramaze kumenya ko ari ikosa ariko atarahabwa ububasha bwa management yego adashobora kubitegeka ariko mu mutwe abi ikimenyetso n'ikimenyimenyi nuko azoza kukubwira tuvuge ngo amen ngo pa ngo naka ngo agize gute ngo aratukanye uzi impamvu nuko wamubwiye ko ari bibi aho aje kukuregera uko saje kukuregera we ntazagira gute we ntazatukana nawe azatukana vuga ngo ariko azi ko ari iki azi ko ari bibi umwarimu rero utaruha umugore akwiriye kuzacaha umwana ku kantu kose atemera ko ari cyo cyangwa se ko ari ukuri nimugire ngo Amen. siko murantegera Yego. cyaha umwana kugeza ku rwego tuvuge ngo Amen. hari abagore b'abarimu beza nkunda kugeza ku rwego niyavuga nanavuga ikinyamurenge nabi tuvuge ngo Amen. uzombwe ngo ya baza bavuga guke rumara umwihorere ntabifata cyangwa bifate nimugire ngo Amen. mukosore unamwigisha abe n'amaterme y'icubahiro tuvuge ngo Amen. ngo papa ngo ngwinuge oya uzoza uvuga ngo papa ngwino bamaze gukora tuvuge ngo Amen. ubekera umwigisha ubwenge mwebwe reka nitangira haleluya mwarimu mwiza rero umubyeyi akosora umwana buri kintu cyose ngo ni mwalimu muvumirivu iwe ntabwo azaruha ntabwo azacoka sagumaga akagira kandi nimugire ngo Amen. twongere Hallelujah. twongere Hallelujah. kambujuke rya gatatu mukwiye kwigisha abana nayise ngo ni serious lesson nayo yaje mu bindi mvugo no kuvuga ngo ni isomo riri serie isomo ririke iseri pana guca pana kubwira tuvuge ngo Amen. mwana ga wamubwiye kenshi ariko ibintu ntiyagumye kubikora none ga umusezeranye mubwire ngo numara kurya turazagira gute kuganira mwana arye
nimba muja mu cumba nimba muja hajya muri sitiro umugani w'abanani hantu nyine yiherere atuje cyane haze yicara avuga ati nono umusaza yakaze iki kiganiro aje kunkoresha ni iki kiganiro tigisanzwe nimugire ngo yeme amen nukuvuga ngo narangiza kwicara umubazi ibintu utuje cyangwa se umubwira utuje nawe amenye ngo iri somo riri seriye nimugire ngo yeme amen none ko nakubwiye gutya kakubwira gutya ukagira wabitekereje iki agasubiza yego ukamuganiriza wamara kumuganiriza utuje cyane kandi iryo somo apanaga gushika ngo wakaze ngo wamubwirana isomo iyo rija kurangama ntabwo uza wikarakaje oya uratuza ukamubaza akabitekereza wenyine rikaruha rigatombokera hagati muri we tuvuge ngo yeme amen wamara ukamubwira ngo last owning iki tukongera ugira uti tukongere ubireke nuko mugire ngo yeme amen umwana akagenda atekereza icyicaro yakoranye na nyina cyangwa na se gituje kidasanzwe kitari cya buri munsi mugire ngo amen yarangiza akibaza ku mafuti ye akayakosora cyangwa bikamunanira siko muracanguriki yego kantange rero mbabwire rero icyaka haleluya twongere haleluya iyo rero umwana abonye ise cyangwa nyine amwicaje atuje akamuganiriza azamenya ko ibyo bintu bitagize gute bidasanzwe ntibyoroshe ibi bintu ntibyoroshe sikujya twari dusangana kandi ndabana joningi nimugire ngo amen abagore nibo bagira ikosa rinini abagore bazakubita abana batakosha abana bakosha ntibagire gute tubakubite siko tuzabagira gute tubareke turabaretse yego umwana akaza ahagarara aha ati nagize inzara ukuntu kaza kama konshoni yewe umwana ufite inzara bazamukubita igipfunsi iryo ni ikosa umwana agasitara gutya ku iveri ngo kaza kagenda katagira umutima wewe bivuze kutarasitara mu buzima nturasitara ariko umwana akagenda agakora ikidegiriye akamagira ngo bi nabigeze aregera se icyo ntazagira gute ntazakivuga akamayoroza ntanamuzi nimugire ngo amen katugaruke nimugire ngo haleluya muri iryo somo ry'ubuseriye ribamwe ibice bibiri kuko bibiri ivuga ngo ntukarinde umwana wawe iki umunyafu kurabumva nabwo nubundi nuja gukubita umwana uzihangana ubanza umwereke ku ibintu ari seriye yego banza umbwire ngo icara hariya yicara sinakubujije sinagize gutya kubera iki nzakubwira ntiwumve ryama hajyame cyangwa yanga urugamba ntawuze urupanga nuko urupanga uko ruza agaziza uko ruzagenda ariko birivuga ikintu nimuvuge ngo amen umukubite ngo udashaka kumugirira nabi ariko umukubite ngo ushaka kumuca kuki ku ngeso afite numara umukubite nawe nagenda
umutima uzoza umubwira ko utamukubise ahubwo wakubise iki ikosa. Ariko iyo ukubita umwana papa yari wakizera ko igihe cyose uri bumugire ute uri mukubite nta nikosa yovaho na rimwe, kuko uzumukubita atakoshe ukamukubita yagize gute yakoshe. Ni ukuvuga ngo iwe amenyereye gusika inkoni, aza ataha avuga ati vye mu kanya ni ukugenda nashuhije. Kandi uwo nguwo ni ukuvuga ngo birangira agusuzuguye birangiye. Kubera iki? Kila mara wowe ni kumupiga, kila mara ni gute? Nabwirishwa akanwa igihe cy'inkoni naco kizagera. Yego. Kandi nakubitwa amenye ko adakubiswe hakubiswe iki ikosa rye. Genda bitekerezeho azabyihane. Abakiri maso ni mugire cyo ndebe. Amen. Mugire ngo haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Twongere haleluya. Haleluya. Twongere Haleluya. Umwana azayumva, umwana azahinduka, umwana azakira, ariko wabyitwayemo neza. Namwe babyeyi ntimugasharirire iki. Se wewe wahora uri umusirikare mu nzu. Igeze kubita umukobwa wanje mukuru akiri muto, yatinze gukurikirwa namukurikije afite imyaka 4 ndango yarire. None nkabona yagize mu butesi akamarira bidafite impamvu. None ndamukubita, none kazamuga ngo ndaguma mukubita arwaceceke birananirana. Arwarambira ngo polisi we nguranyishe. Uyu mukobwa anyize polisi none bigeze gute? Narakibajije umwana w'imyaka 5 niba ari ngahe 4 kanyita polisi ngo polisi we nguranyije. Ndavuga ati tu ubwo ngamwicaye ndamuresa aho ngaho. Nimugire ngo amen. Ariko umwana ntakakubone nka polisi. Kuri abana nasanze bino mu migi ntibaza abasirikare ntibana batinya iki? Batinya polisi, niyo baziziza gufata abantu. Tukahora umeze nka polisi ngo nibabona, iyo babonye polisi kuba ari ugufunga. Oya, umwana nakubona amenye ko ari igihe mwoganira mugaseka mukavugana stories zihari. Tuvuge ngo amen. Aze akwidegemzeho, ariko nakora ikosa rimutere guhunga. Mbega ntaguhunge ahunga iki ikosa, ahunga ikosa here kugutinya. Nimugire ngo amen. Nabatindi ndagana ku musozo kubera ko dufite ingorane z'abana babaye babi cyane, ibirara, abandi bafite utundi dufuti, abandi bafite iki. Ariko wareba ugasanga ni presque vide, nta masomo afite yananiwe. Yego ntayo. Abana babaha liberté, iraruhiba libertinage. Cyo Faransa bita libertinage sinziko mucyumva. Ningo wangono birenze demokarasi, n'ubwigenge nka bujya bw'abazungu. Bujya bazabavuga. Timuzamubona abazungu ko babaye babi cyane. Timuzamubona barangiza bambaye gusaba bagenda. Timuzamubona bakora utuntu tugize. Uzi icyo bahereyeho nico ni libertinage. Ngumwana ntavugwa ngo ikindi kigira ce n'est pas biblique. Biriya subwenge ahubwo n'ubujiji bwo kutamenya Imana n'ukuri kw'ibintu. Umwana utamutekereje ni gute? Bibiri zivuga ngo umunyafu inkoni ngo izikura ngo ubupfu k'umwana, ngo kuko ubupfu ngo bupfunditse nimba ari mu bwenge bw'umwana. Uriya ngo ariho ubupfu bumuriho, ngo ariko ikintu kiza kibumara ngo nagake paki kubita kanyafu kakirukana ubupfu. Nimugire ngo haleluya. Amen. Ariko gakanyafu twavuze ngo sakaburi ntabwo ari akaburi munsi, cyo nacyo tucumvikana. Nimugire ngo amen. Amen.
naringeze ukinduka ivuga ute isomo riri seri isomo ry'ubuseri ni serious tuvuge ngo amen nuko niho nari nkuyemo ibice bibiri nari mvuze ko igice cya mbere ni ukumuganiriza amaruka mureka akagira gute akagenda icya kabiri ni ukukora ico bita enumeration ni ukumubwira amafuti umaze kumuhana akayanga wamaruka yakubita mubwire ngo icyanyuma cyanyuma nimara ntabwo nayise pwe tuvuge ngo amen ahubwo nayise nota bene pwe respectif kandange haleluya haleluya twongere haleluya iyi pwe respectif muyumve cyane. Kuna mara mtoto anaweza kujaribiwa tuvuge ngo amen. Kuna mara mtoto anaweza fanya mambo asiyoyataka. Na chisengo ni kumwombea mtoto sana kwa sababu anaweza jaribiwa bila kujua. Iteka nubona umuntu akora ikintu cyane acinjiyemo kikavugwa akacyangirwa akananirana, ushatse wamusengera cyane kuruta ibindi kubera ko ashobora kuba akora ikintu nawe atemera cyangwa atikoresha. Twinjire mu mufuka tuve mu mubiri turabayumbe abantu bizeye Yesu bahawe ubwenge buruta ubw'abandi. Hari andi masanse dukoresha n'andi ma article tujamo isitazi. Iyo twinjiye muri article de Saint Esprit tegeko ry'umwuka rizagirukana ipepo tuvuge ngo amen. Aya mafuti sasanzwe kuri uno mwana ntabwo ari we kwinjira ihuduma wamaruka kubita ipepo kudutange haleluya haleluya kubera hari abantu benshi hari abana benshi bakora ibintu batikoresheje kandi utuje ukamuzanaho ubugwaneza ukareka kumuzanaho bya bisirano z'umuzanaho ukamuganiriza wo bimenye tuvuge ngo amen. Kamaze ni gute ubikunda yakubwira ko atabikunda atanabishaka ariko nawe atazamenya ukuntu yagize gute warangiza ukamenya ikibazo afite ukamenya n'inzira wamucishamo kubera ko umucishiye mu nzira yo gufatikanya kugwana urwo rugamba nawe atari ubw'inkoni garubagwananiwe siko bimeze amagambo barananiwe mwufata indi nzira mwaje mu indi cyane mukarutsinda kazamubazanya bigeze usigaye wumva gute kurumva se no ushobora kubera ico tumubona abana benshi iyo bibaye ngombwa binaniranye akava iwabo akagenda donc nawe yamenye ko amakosa ye yareze kandi yananiwe kuyajera ubwananiwe rero kayiyahure si uko nguko ariko mu gihe wogendana nawe mukamenya ibibazo uko biteye niyo byavuye uwo mubwira ati nta kibazo numara uzoza ugaruka mu rugo uzozuza bizoroha no kumufasha no kumusengera bikaza kumukuraho yambaraga yarangiza mukazatangana amashimwe twese tuvuge ngo amen. Nadhani sisi sote tunaamini ya kwamba mapepo naye yanakuaga. Tunaamini. Hello. Il faut prier. Tunapaswa kuomba. Kwa sababu hatuwezi ondoa pepo kwa fimbo. Hata kwa kunena maneno haya. Kutamka haya tunayotamka. Hatuwezi ondoa nini? Pepo. Bali kwa kuomba tunayaondoa. Tuna nguvu. Tunaweza. Nimugire ngo amen. Kuna tabia mbaya zinazoletwa na pepo chafu. Kandi nabwo ushobora no kumuganiriza ukamenya ibyo bintu
nimba bishobora kuba byaravuye nko mu rushesho agirana n'abandi, byaba ngombwa ukanamubaza n'abo bagendana uko bameze, nusanga ari bo ni ukuvuga ngo uzakoresha processes yo kugerageza kumutandukanya n'aba bantu kubera ko atabibasha bakiri kumwe. Yego, ni ukuvuga ngo ikibazo cyose kiza kibaderasine, kiza gishikugwa n'imizi iyo umuntu yabanje kumenya inkomoko yacu. Umara ukagerageza bamutandukanya n'abajya, ukamufasha ukamujoyininga mu yindi timu, iyo timu wabona ifite ikindi cyerekezo, iziruha nayo igakorompuri ibitekerezo bye, ijya mind ikavamo hakaja mwindisha. Mwakira ijambo. dushimira Imana. Iri ni Hallelujah.